It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. Rahul Gandhi ubari MP jong kaseng Kongres ulakan tho tenge yo menteri rang badu kari India Narendra Modi haba aijing keren haka jigalang balap pelong haka jela Mizoram nen kesining kong ke kandau trek urisau araja arpulai. Pat uladon hapo kanega jela nak menta arsngi ke jingli jung usha kanega jela. Ulakan tha tenge yo Narendra Modi da kaba ulaong ba menteri rang ba kari ukample jingbot ya katma Israel bat kilano Hamas ban ya kajing yo snam ke padang teng hapo ke jela Manipur. Susu ulaong kalong ka igi ke pasngau pelai nga bau Prime Minister jong kari India uplei jingmut bah ya ka igi belajar hapo kari Israel. Henry syamla plei jingmut ye ya ka igi belajar hapo ka jela Manipur. Kumban supankan mau umitirang badu kari India hakini kiniat singi ulapan pau ya ka jing sngau jong u halor katma ka belaki hapading ka Israel bat kilano Hamas kari Palestine. Baka India ru kadan hapading katma bat ka Hamas haba ka Israel kadan hakatma bat ka badu Krisyan ru ya ka Israel lada kadan kam hakino kino kibenta bakan irap kalalong ka bakloi ban irap hakan negat majongka bat kilano Hamas na kari Palestine haka pau mitirang badu kari Israel ru Benjamin Netanyahu ulakan pau ka jing kemen alor ka jing ajing Krisyan ka India ya ka Israel bat kane kadang penyajan susu ya ka jing ide perlok hapring ka India bat kari Israel ong mitirang ba kari Israel Benjamin Netanyahu. Habapai kendiat saka jing snam kabalaki ha Manipur kampat syamla sange setia watla kalakam jajai kajing dang yai peteng kajing kang ya di internet ada kejela kadang penjalan susu hadu ka arpui trik urisau araja arplai kane kajing snam kabalaklang hak lai trik ujembang araja arplai hadin bagajai bendu meite keladawa banyo kajing itu no kum kiriulum Henry kabalami kajing persya dari babun kiriulum napo kajela Manipur kentup ya kajai bendu kuki Kumba shispa nyupsan ngut kepelayap akan ngajing snam kendai penduduk fli kimen yap kiba ompat dan kiba wankam hadu menta om ki pulit kene ka jela Manipur men hak si palai jong katayo ke baladap.